Gagilin ni kasih Ismail mi terupan na tapana ambok na paletu kengi papa terakhir. Nabi Ismail menolehkan wajahnya memandang wajah ayahnya, lantas memberikan pesan-pesan terakhir kepada ayahnya. Ambo, taruh lalu kasih mata pisota aja nama senna upana dingi akan renna pisota. Ambo, tasio ilaloi dua jariku tataroi kasih masa na aja ukedo-kedo sarekom mengide wasolla-solla nasabariki mese berbuata mitaka. Ambo tapangolo laloi rupaku ritanai sarekom mengide ta mese nyawata mitaka ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin 'Eidal fitri ba'da siyam Ramadan wa 'Eidal adha ba'da yaumal arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azim al akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhum rijsa wa tahhar. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Jamaah Idul Adha yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah fajar menyingsing di ufuk timur, ayam pun bersahut-sahutan dengan alunan suara yang merdu. Begitu pula suara takbir dan tahmid bergemuruh di segala penjuru dunia sebagai tanda kesyukuran dan kegembiraan menyambut kedatangan hari raya Idul Qurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa begitu cepat pergantian waktu. Tan riseding asis lengenna asoi nan nia wenni, tayangi nan nia petangi, pelai nan nia kecee, mancaji wibukti nan nia paparengerang, riidi umat selengi makadai. Riwattu tuata engkaset dimati wattu napoleki yasengi amatingeng. Riwattu asan nangetta set diwattu napoleki akasiasing. Riwattu malolota set diwattu napoleki acuang. Hadirin yang berbahagia, rilalenna iai ulangi di bulan Zulhijjah dua telui kajajian maraja rilalenna
ia mencajie tanrang alabbiranna dan niya arajanna agama selengi. Di antara kejadian besar yang terjadi di bulan Zulhijjah ini adalah maddatu sebu orane makun rai pada maddepungan di padang Arafah pasokui pakasiwang hajjinnah yang manannaro umat selengi engkai hadir rion rongero malailaing apolengenna maddupa-dupa bahasana maddupa-dupa negarana maddupa-dupa to sukuna engkam mola tasi engkam mola potanang engkam manangi si mata maddepungan ribulu Arafah dengan pengorbanan yang sangat besar, meninggalkan sanak keluarga yang tercinta, harta kekayaan dan tanah air, bahkan kampung halaman ditinggalkan demi untuk memenuhi panggilan ilahi Rabbi. Dengan pakaian yang sama, warna yang sama dan tujuan yang sama pula, mereka melantungkan kalimat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan gemuruh mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sangatlah beruntung upa panaupa tau engkai pasalener pakasiwang nakarana pungala taala nan nia tepak si mata pada padanna pakasawiyang haji nasabak pakasawiyang haji nawalai pungala taala nasabak suruga. Maka dana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jasa illa al-jannah. Na iya haji ritarimai dek gaga pamalekna sangadinna suruga pamasina pungala taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah ini, kajajian maraja rilalenna iye ula Zulhijjah yanaritu majuta sebu umat seleng orwane makun rai anak-anak tomatua pada laumanan ritana lapangi ya rega rimasigi pada mailo pasleneren sumpajang allepereng akkarobana rigau angkana paigai papuji nan niya takabbirina lau ripungallahu subhanahu wa ta'ala. Ia mencajiritu tanrang aseddi-seddinna umat selengi pada engke mala jiji na atoro isafna diluruskan dan dirapatkan saf tanda bersatunya jasad dan rohaninya. Pada engkana tau kasia-sia tetun riseddi sedena to sogi masyarakat biasa tetun risedena tau maperintai. Tidak ada jarak, tidak ada sekap di antara mereka. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tudak pada tudang, rokok pada rokok, sujud pada sujud. Rigau engkana sedimi komando pole ritau mapasem pajangi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang besar yang ketiga yang terjadi di bulan Zulhijjah yanaritu pada engka mana sikit pakai barui paringerat ta'allahu risejarana pangluta Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak tercintanya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Menurut sejarah makada panguluta Nabi Ibrahim 10 tahun ni purana kawing si bawa bainena riasengi Siti Sarah na dek gaga anakna
gangkanna masara ini nawa pikiriwi makadai nareko mati kak mati niga waddi patterui agamana pu Allah subhanahu wa ta'ala nasaba dek gaga wija-wijanna nenapari suroni Ibrahim ribainena Siti Sarah sarekwam mangi napubene riasengi Siti Hajar de riwattunna namaitta purana kawing Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam de tohana pettu melau doan ripungan Allah subhanahu wa ta'ala terus memanjatkan permohonan doa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nama kedanna Nabi Ibrahim Rabbi habli minas salihin puang tapada lareka lalu ka wija matomadeceng ya Allah anugerahkanlah kami anak yang saleh dan saleha aga naritarima na doa na Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dihadirkanlah anak keturunan yang sangat dinanti-nantikannya dialah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam temaka riona ritu nasaba Ismail saya anak maturu laurito matuanna anak maringkalinga ada anak mancajie cayana matanna buana atinna waruddani temapettu seiring waktu berjalan Nabi Ismail tumbuh berkembang menjadi anak yang sangat soleh anak yang sangat taat dan patuh kepada orang tuanya akan tetapi belumlah seluruh kenikmatan masa mudanya dirasakannya masihlah banyak cita-citanya yang belum dicapai akan tetapi datanglah perintah Allah kepada bapaknya untuk dikorbankan dirinya atau disembelihnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Riolo de napa najaji Ismail sebelum kehadiran Nabi Ismail pura memang pangulutan Nabi Ibrahim makaroba si sebu bembe telur ratu sapi 100 kajunna unta maka di saat penyembelihan hewan kurbannya Nabi Ibrahim pada waktu itu terkagum-kagumlah takjublah seluruh penghuni malaikat di atas langit begitu pula takjublah seluruh penghuni di atas bumi mengagumi kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di saat seluruh penghuni langit takjub di saat penghuni dunia takjub atas kedermawanannya Nabi Ibrahim tapasale adanna makdai alena pada saat itu Nabi Ibrahim berkata Nabi nengi engka anakku to saya korbankan bila Allah memerintahkannya jemaah dimulakan Allah aga nari coba Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk gerei anakna ia kami nam napojie masero kesingita pana maraja sabbara manyamang inin nawai nan nia masero mapoji lari ombokna iaria indokna tujuannya sarekwam mengina manessa makadai tegairo masero napoji Ibrahim anak nagi yariga parentana gi pungallahu subhanahu wa ta'ala na iya Nabi Ibrahim saya tahu matan retepek na niya popojin na ripong Allah Ta'ala dena kedda anakna yariga waramparanna narekko parentana pong Allah Ta'ala rela togang alena na tarima nan niya na figaw sibawa malicing jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala riwattu narapina umurukna Nabi Ismail pitumpulang riwattu narapina umurukna Nabi Ismail 7 tahun engkau makada 10 tahun datanglah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya lewat mimpinya 3 malam berturut-turut malam 8 Zulhijjah 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah di malam yang pertama Nabiullah Ibrahim difanippi pole ripong Allah Ta'ala naitai iariga nang kalingi rilalam nippinna engka sadda makada Ibrahim padupa ni tinjakmu kurbankan anakmu sembelihlah anakmu di malam pertama
Nabiullah Ibrahim motoi poleri tindrona na inappa alena man nawa-nawa masihlah muncul keraguan-raguannya nasaba napahangi jakamang tinya perintana pu Allah Taala waddi jaji perintanai pole setangi. Oleh karena itu 8 Zulhijjah biasa disebut pula dengan hari tarwiyah, hari perenungan. Wani maduanna di malam yang kedua 9 Zulhijjah nang kalinga si Yerosat dai makda Ibrahim padupa ni tinjakmu, maka pada malam itu terbangunlah Nabi Ibrahim dan pada malam itu pula dia meyakinkan dan dia memantapkan serta mengetahui bahwa ini betul-betul datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian 9 Zulhijjah itu pula ditetapkan dan biasa disebut juga dengan hari Arafah, hari ketetapan, hari pengetahuan. Gangkana wani matallunna di malam yang ketiga 10 Zulhijjah rilalatin runa naitasi diperintah alina pole pungala taala nama kaddanna rilalan nipinna Ibrahim majappu parenta ko gerei anakmu Ismail. Gangkana motokna Nabi Ibrahim pada waktu itu dia memantapkan dan meyakinkan serta langsung ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya 10 Zulhijjah biasa pula dikatakan atau disebut hari nahar atau hari pengorbanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Riwatuna elok na padupe parentana puanna Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam na olli ni anak na Ismail maddepe aga maddepe ni Ismail berkatalah Ismail ambo aga rotau liraka na iya nang kalingan na sammenna anakna Nabiullah Ibrahim mula-mulanna de na ulle kasih mapuada. Nabi Ibrahim terdiam 1000 bahasa, lidahnya seakan-akan kaku, miti kasih we matanna natangga bangsa kanjak natapana anakna matru kasih lapun Nabi Ibrahim matru nakadau anakna nenapa napuadangi anakna pada tohari rampir lalenna akora malebi dalam surah As-Safa inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma tara anakku Ismail majappu uita ko narilalan na ritin roku majappu ugere ko peko gero tangamu anak nasaba iyaro Nabi Ismail alaihissalatu wassalam sai ana maturu rito matuanna de na malampi nawana de na malampi pikirawna pakutanana ambokna matruiha nabita Ismail alaihissalatu wassalam nakade ambokna ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin amboku padupa ni aga na parentak ki pungala taala mati pi insyaallah talolong ka saisa tau sabbara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, maka terjadilah sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, terjadilah peristiwa yang sangat fenomenal, terjadilah peristiwa yang mungkin barangkali terjadi hanya satu kali terjadi di dalam sejarah peradaban manusia, yaitu proses penyembelihan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Agama elok tongan ni gere anak narya senge Ismail gangkanna nasuruni bainena Ibrahim dia senge Siti Hajar pangujiwi malempui anak naritu pakea kami nama kesingi na inapa malai piso kami nama matarenge nasi bawai tulu magesing na obi ni anak na rion rom masino sunyoy risedie bulu ya senge minah. Riwayat tuletuna Ibrahim si bawa anak narimina datanglah iblis menggoda Nabi Ibrahim rimakeddanna Ibrahim magai mu maelo gere anakmu de gamite temaka kesinna tapana nenia ampina aga nakada Ibrahim temaka upujina kasih anakku nekia nasabab parentana puaku ulap biramui pat diole papojikuri puaku nenia papojikuri anakku.
agar lausi bilisi riindok na Ismail ria senge Siti Hajar na kadana mage mun rumat dongo palabo ilakemu Ibrahim maelo gerei anakmu nasengi alena ri parenta ri pungala taala aga na pebali Siti Hajar makada namu ni iya nareko rigi ya namu ni iya relator rigere nareko engka parentana pungala taala oncop piha nareko anakku mua aga na lausi bilisi ri Ismail makadana he Ismail kenapa mau disembelih, kenapa engkau mau dikorbankan sementara engkau masih muda, masih banyak cita-citamu belum engkau capai. Aga na pebali Ismail makada sami'na wa ata'na wang kalingi nenia uturusi wi parentana puaku namaelo mo pibilisi makuraga nasaba akuraga lain gangkanna rirempo ibatu poler Ismail aga na larina bilisi itulah cikal bakal disyariahkannya melempar jumrah di Mina sekira-kira akacueran ri Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Na iya riwayat tumailo na Ibrahim gerei anak na Ismail. Aga gilin ni kasi Ismail mite rupan na tapana ambokna na palatu kengi papasa terakhir. Nabi Ismail menolehkan wajahnya memandang wajah ayahnya lantas memberikan pesan-pesan terakhir kepada ayahnya. Ambo taro laloi kasih mata pisota aja nama senna upanadingi akan renna pisota. Ambo tasio ilaloi duai jariku tataroi kasih masa na aja ukedo-kedo sarekwam mengide wasolla-solla nasabariki mese bebuata mitaka. Ambo tapangolo laloi rupaku ritanai sarekwam mengi de tamese nyawata mitaka ambo. Ambo tajagai toi pakiatta sarekwam mengi aja na tabdesiwi riwi darata nasabari namasebab buana matu indoku mitai nania nakurangi apalan na korbuata. Ambo nareko pura ni tagere ka salaina onroku na inapa talai pakiaku tatiwiring kasi indoku nale tanra paparengeran lauri aleku. Ambo tapaletu kalale kasi selle papa salamaku nania papa karajaku lauri indoku sarekwam mengina halala kangi aleku. Ambo ajak lalo tatiwiring kasi indoku anak urwane nasabari mumpuk matu paringeran na maruddani lauri aleku. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sesaat setelah Nabi Ismail mengucapkan kalimat perpisahan kepada ayahnya Nabi Ibrahim, nenapa nala ni pisona nagerei anakna nasorong ni pangulutan Nabi Ibrahim pisona nekia teai makan ri pisona ura tea patu dara tea miti uli tea makai juku tea mapolo. Semua itu terjadi karena lantaran takdir Allah Subhanahu wa taala. Nasabak nareko elo puang Allah taala temakan re anu matarengi temalua api malumpa-lumpai. Nama kadana Nabi Ismail ambo aja taita kakasi aja taita rupaku nasabak waddi jaji yaitu nasabari nan makundro pisota. Aga nabatani pisona Nabi Ibrahim ribatui nama puet dua batui napakua taranna pisona Nabi Ibrahim. Di saat Nabi Ibrahim kembali ingin menyembelih anaknya, maka Allah mengganti Nabi Ismail dengan kibas yang besar dari surga. Ia narojaji nagere Nabi Ibrahim nasalama nakasi Ismail poler ya akan rena pisona bapakna. Ia mana naro dek gagas lain sangadinna elok na pungala taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dek gaga elo uleta sangadinna elo ulena pungala taala. Gangkanna nama kadana pungala taala qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin.
Ibrahim, majepu pura mu padupan itu tinjakmu, na majepu makuniro pamalek tahu si mata mapi decengi. Surah As-Saffat ayat 104 dan 105. Sini umat salam lebih angkai hadir. Makuniro sejarah ringkasna Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, si bawa anak-anak Ismail dan Nia bainena Siti Hajar. Dalam kisah ini ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dan kita contoh. Sininna idi umat selenge umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makda. Idi sininna toma-toma lebihku orwane. Talalalo contoh. Ikuti dan suri toladani Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Na pasilen nerengi perintah na pungala ta'ala, namu ni anakna relato na korbankan. Hanya saja sementara kita bapa atau ayah zaman sekarang ini, sementara kita hanya diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban sesuai dengan kemampuan, terkadang kita masihlah enggan untuk melaksanakan, bahkan merasa berat untuk melakukannya. Sininna idi makun rayyi alalale contoh riba ini na pangulutan Nabi Ibrahim Siti Hajar de na halang-halangi lakaina padupe parentana pungala ta'ala. Jadi idi baini aja lalo ki na idi halang-halangi lakaita si mata pegaui parentana puangi. Siti Hajar adalah seorang ibu yang sangat dalam cintanya kepada anaknya, akan tetapi lebih dalam pula cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela untuk mengorbankan anaknya demi untuk mengorbankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idi sininna sulusureku yarega andri-andriku urwane yarega makun rai pada alaki akile barakan suli toradani yarega alaki contoh ri Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, taat dan patuh serta berbakti kepada orang tuanya, bahkan alena rela dikorbankan nasabah engka perintahna pungala ta'ala. Namun disayangkan di masa sekarang ini banyak anak yang sudah jauh dari sifat seperti yang dimiliki Nabi Ismail. Bahkan sekarang anak kita cenderung sudah banyak tidak taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, bahkan dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya menasihati diri sendiri dan seluruh anak yang hadir di tempat ini, maka ajak lalu kita madoraka ridwai pajajiata. Maganaha an rasa-rasana indota mapamulana ki na tampu na piara ki riwat tu becuta na pakuru sumanga ki roja siwaninna indota na de daul lempala i na mu'ni ribalu uwae tasi na inappa elo riwaja setekti uwae susunna indota de pagaga angkena. Pedipa kasih tomatoa punai wija-wija mak bali-bali, wija-wija mak tojo ati, ripangajari tenang kalinga, nang kalinga si ten na pegau si temalaku, laku si tanrang anak cilaka, tanran na anak madoraka, anak dek na maturu ridwai pajajianna. Te semua gaha tomadorakai ridwai pajajianna yang naritu dek gaga risesina risuruga. Maka dana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah akan masuk ke dalam surga seorang anak atau bahkan mencium bau surga kalau ada anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, akhirnya lewat momentum hari raya Idul Adha ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan proses penyembelihan hewan kurban. Kesemuanya itu dilakukan atas segala nikmat yang begitu banyak dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang banyak, olehnya kerjakanlah solat karena Tuhanmu semata-mata dan berkorbanlah, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Marilah hari ini kita menyembelih hewan kurban dan menumpahkan darahnya
yang kita manai bahwa seiring mengalirnya darah hewan kurban kita sembelih, kita alirkan sifat-sifat binatang yang melekat dalam hati kita seperti hasad, dengki, ujub, takabur, sombong, khianat atau bahkan sifat durhaka kepada kedua orang tua kita. Semoga kita menjadi manusia yang mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, berikan petunjuk kepada kita, berikan hidayah kepada kita sehingga kita secara istiqamah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Pagangkanna engkaki mati mangulo mempertanggungjawabkan riolona pun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rimun rimelo na ritutu katobay upari ngeragi kised di dua papasan na niya papangajak na pole rito matuat tariolo may na makada idi ana tatong batak ko na saba lempu mubasikalin na saba gateng akawali ko na saba ada tongang mutatong indo ambo temapasalingang mufasifa na uwaye na nalay mariaway manamalad na kegunang sinin na anu ripancaji pada tanah kita na deceng naribollo uai amala narisapo baca akorang na buah na sabak suruga riang ngalai narinasu riurik kurim puasai nareko manasu ni ritutu di nasabak cening ati na iya nyama kini nawata ajak nanri pedi ati iya rega siri ati. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.